bagui khorang rekha Bubagra 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 Tipra sharok oroi poroi ing tongfuru Tipra sharok oroi poroi ing tongfuru Jungno sochana bagui khorang rekha Bubagra 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 Didinita 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 Bagai mukti khiklayai thanchani halogo halok majui Diniani bagai Jotona hambai sini joto media takuk tai buguk song tini noror phai manja phai sini bisingte nor jotona saimano sini YTF district wise sini conference ngani debak jagan thangai tongmani bisingti tini singora faisok paijak sini gumoti district go tini sini YTF ni district conference na thangai tongo one day YTF conference tai sini conference ote bob sungno masang roi logirina ni bagai singora faisok paijak sini TTAD sini honorable CEM sini sar purno chandra jamatia tai phaimanja faijak sini korbungni honorable MLA sar sanjoy manik tripura tai phaimanja faijak sini YTF ni general secretary sini takuk James taibo tongo sini gumoti district ni president borom ganang takuk sujoy uchoy ama hekena taibo tongo sini oro bagmani block committee tai junal sub junal tai sini joto YTF ni kereng gumoti district ni active warriors ro sing nor joto na saimano sing je o conference kaisa no sing borono sing kaisa message runani buchungo je sini bubagra thanchani mareni bisingti greater Tipraland for the cause of Tiprasa thangai thangnani bagai tai constitutional solution ni bagai sing tabuk fight khai tongman bising nor jotono saimano haisi abon bising kabangma borro poito chai ang tongo sini chobano je BC election gana kha boro tabuk onana kabangma kai bodol khai funo am haikuno koi haisi sing agibo constitutional solution ni kok sawo agibo BC election ni kok sawo agibo sini greater Tipraland for one last fight and kabangma boro confusion nung tongo je one last fight pai thanga 2023 haisi ang abon sanani muchungo sini joto lukurongno sini takuk jongno sini joto Tipra hasani Tiprasa no one last fight afrong nai jefru Tiprasa yok sama manai bobagrani bisingti greater Tipraland manmani bisingti abon sini one last fight na haisi hambai tini bosro kuthum lainai borro tini to busjorti kuthum kabo to sing to goni to mania ang koine kisan nongni media ni bisingti se nor kisa lukurongna fungna ningteng je taubo thanjani chobao busuk sini borro poito tongko tai bobagrana busuk poito tongko abon noroni media ni bisingti nor suno ripurna ningteng ang nongno su koi firukta hambai tini chung YTF by Satyok Jak Songsajak district YTF ni one day conference ni sekang sing oro sini Killa party office ni hoite rally chenglai tongo tabang ni rally chengjak nai o jaga जों kabangma chini block committee ni leaders rok sok phajak central committee YTF ni borom ganang Suraj Debarma president teibu general secretary chini MLA korbuk ni sok phajak ompi ni MLA bu phai tongo MDC bu phai tongo teibu chini joto block president YTF ni tongo oro jaga ni chini oro ni joto block committee Tipra Motha YTF TWF tei zonal chairman joint chairman joto tong chini kaisa no message chini Tiprasa no chini bubagra phiok nani bagoi je satyok tongman no chini joto jubok rok tabak thancha ni bisingti chobak khai tong karon chung joto siwu jubok rok dofani bekening simiya bisman simiya kaisa dofano lama phiok nai lama phunung nai hingke chini jubok rok si chini dofani future ni bangoi lama sananai ngeu sanawani bagoi tini nirok nokhna media ni bisingti joto no chini jubok rok busuk
साथियाव दं चिनि दफानि मुभमेन्ट न जों नुलायनाय फाइनाय साल चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशननि फाइगो जों बोसोक आगिनि साय स्ट्रं उइ फाइ अमन नुलायनाय बाक्सा बर'रक चिनि बुबाग्रानि एकर्ड न गोबां मतेबि क्रिटिसाइज खायो लाइथानै 2019 जों नुखा बर' एकर्ड जेफ्रो खायफ्रो आफ्रो गोबांमा बर'रक ससियेल मिडियानि बिसिंति कमेन्ट खायो गोबांमा स्टेटमेन्ट दङ जे ब मन्त्री बिया एमएलए बिया निनि एमपि बिया बाहायके बर' सेटेलमेन्टनि कक साइतमा ब बाहायके अर त्रिपुराव बर'नो तंरमा नाहि जेफ्रो दिल्लीयाव थाङै एग्रीमेन्ट ओंखा आफ्रोबो हायनि हाय तेबायसे कक साफिउखा अम एग्रीमेन्ट कलापाटा मोनसे सामंनाया हि आफ्रोबो साव दिनै जों नुखा 750 करोड़नि पेकेज रय बर'नो थुं सेटेलमेन्ट खायतंखा बनि यागल ताबकसिनि तिप्रासा एकर्ड मानि बिसिङावबो जत कुइसन खायलायफिउखा अम भोट बैंकनि बाङै तिप्रासा एकर्ड खायजावो अम माया हनै ताबकबो कमेन्ट खायलायफिउखा गोबांमा इन्टेलेक्चुअल हि साक्सेनो गसिनाय र अम हायके स्टेटमेन्ट न मानि नौखा आं कायसेनरनो एग्जाम्पल सानि मुसु आं आगिबो अनेक बार ओ एग्जाम्पल साखा उदयपुरनि सीजेएम कोड जदि कोनो अपराधी न ब तिनि साजा मासा सिनाय 6 मास 1 बছর हनै सिकक खायो दागाति खायो हि पानिशमेन्ट नय रखा हंके बनि परे ओ सीजेएम ट्रान्सफर थांपायहा ट्रान्सफर थांमानि परिफानो बनि ओ हुकुम बनि अर्डार ब इमप्लिमेन्ट नंगो ब जे फाजागा थांपायथों रिटायर फांथों ट्रान्सफर थों बनि जे अर्डार मानि अमबायनि ब साजा मासानाय जे अपराधी बर ठीक उमाहाय चिनि बुबाग्रा गभर्नमेन्ट अफ इंडिया बासि एकर्ड खायो और जागा बीजेपी बा एकर्ड खाया दिनै बीजेपी करै इंमानो बसकाङो कांग्रेस फाइमानो सीपीएम फाइमानो आम आदमी पार्टी फाइमानो हायफानो जे बुबाग्रानि एकर्ड गभर्नमेन्ट अफ इंडिया गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा तिप्रा मथा निनि बुबाग्रा नेतृत्वे जे एकर्ड इंमानि अम इमप्लिमेन्ट इंनाय अम इमप्लिमेन्ट खायनायनि बागै खायरनानि बागै चिनि जुबक जतनो सातियगलायनि नांनाय जों जत दायति सातियगनाय जत थानसाखे अमनो मुभमेन्ट खायनाय तत मानाय आगिबो अम हायके जों नुखा निनि एडिसि मुभमेन्ट जों एडिसि हते देबना एडिसि गठन हते देबना रक्त देब होनाय रक सेन्ट्रल गभर्नमेन्टनि तत्कालीन प्राइम मिनिस्टार इंदिरा गान्धी ब गसै रखा साखा जेनरनो एडिसि रनाय अंगै थाङो हयतो दिले अंगै मानो इंगे निश्चिन्त जों तंग मानो बुबाग्रानि बिसिंतिसि जों मुक्ति मानाय इंगे अ जागा जों जतनो बुसिलायै ताबक चिनि जुबक र बसकाङो आगक दङो जारा ताबक फानो फाया खरना आं कबकनानि मुसु फायदि चिनि बुबाग्रा नेतृत्वेसि चिनि तिप्रा मथानि नेतृत्वेसि बसकाङो तिप्रासानो मुक्ति खायमानाय आर बाक्सा और जागा साव अम तिप्रा मथानि डिमान्ड होनै अम तिप्रा मथानि डिमान्डया ग्रेटर तिप्रालैंड चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अम तिप्रा मथानि डिमान्डया अम ओंखा तिप्रासा जातिनो फियक जांनाय कायसे डिमान्ड और जागा ना पार्टी ना काला नायै कयसेनो अम हाय तांथो जतनो सबा खायथेनिबो सापोर्ट खायथों चिनि बुबाग्रा जे प्रसाव आं तिप्रासानि बांसे अम मुभमेन्ट खायो होनो दिनै ओ मुभमेन्ट बिसिंति तिप्रासाराव मुक्ति मानाय आर जारा अपोजिशन खायतनाय ओ स्टेटमेन्ट चिनि बुबाग्रानि एकर्ड बरनबो आं सानानि मुसु निरनि बिसिंति तुमा अल्टरनेटिव ऑप्शन दं जे तिप्रासानो मुक्ति खायनि मत निरलेसि साया जे तिप्रासानि बाङै अमा हायखे नांनाय 125 एमेन्डमेन्ट नांनाय बिसि इलेक्शन नांनाय अमा हायरो कुनु सिसाया जुदु चिनि बुबाग्रा नेतृत्वे तिप्रा मथा साफ्रंके अम बरनि पार्टीनि फायदानि होनै साव निरनि फायदा अंनाय जा तिप्रासानि बाङै निरनि तुमा डिमान्ड दं बनो निरक सान्दि आफ्रो जों लगेरनाय जतनो इंगे जदि सामाया हायके अमा हाय स्टेटमेन्ट दङ आनि ताखोक ते बुखो स्पेशली चिनि जुबग्रना कोइनानि मुसु बख्रक तामि हिन्दी बर जे फासाय दंथो निरक जुबग्रक चिनि तिप्रासानो लामा फियगनानि बागै बुबाग्रानो जों लगेरनि नांनाय जतनो हामबाय।